okhalayo. Umhlabathi uyakhala obeqiniso lingalungisiwe. Ugcwele indlala nje kunje ngoba umhlabathi uyakhala. Abantu abamnyama sebaphenduka idaba ngoba balahlile ulwazi. uNkulunkulu azangaxabane nokuthi wena ubani. uNkulunkulu uyakuseka lokho. Ngikhuluma angikhathali ukuthi ubani ongathini. uNkulunkulu wayazi ukuthi siyoba khona lesi sikhathi emva kweminyaka eyikhulu ubukhosi bamaMbatha asebaqulusini buhlwithwe amangisi abanikeza abontandwa yibo. Namhlanje uNkulunkulu wavuka wathi emva kweminyaka ewu-34 ungabazi abantu bakini ngizokubuyisela ezweni labo baba bakho. Uthi uNkulunkulu laphana u-Abraham isizukulwane sesine siyokubuyela ezweni lani laboyise. Kulabantu ababaliwe ngisizukulwane sesine. Ngithi omkhulu angeke baze balale ukulungiswa kungenzekanga. Kodwa sithi asilwi namuntu kodwa sizomela ini iqiniso. Ngoba lamakhehla inhliziyo zawo uzwile ikhehla likhala lithi kwababhlungu izinto ezenzekile. Mina ongithokozisayo ukufica besakhona izingwevu ezinjengalezi zithobeka inhliziyo ithola ukululama ukuthi ngelanga lelo abayothi nabo sebecelwa bakwazi ukubuya bephethe umyalezo. Esikushoyo sithi uNkulunkulu siyambonga. Sibonga wonke umuntu okwazile ukuba ingxenye yalokhu. Sesikhulumela kulabo abapephanda nalabo abafuna ukubambisana nathi. Kuwo konke esikwenzayo sikwenzela ukuphilisa okwakukhona ngoba kufile. Uphila nakuyena kwenye ingane. Uthi omunye uma amaJuda ufika isikhathi sonyaka lapho koko babo bahlukumeza khona amanathi. Izingane beyizalwa nazo zibe nemabala okushawa lapho ngoba nobaba babashawe lapho. So la kushawe khona omkhulu bami bengeke ngikhululeke ngoba nami bengisathwele ini izilonda zabo. Ngobani baphuma endodeni eyodwa eyahlukumezeka. Nami ngithwale lezo izilonda. Lezo izilonda ke lezo ngokuthanda kaNkulunkulu ukuze ngiphole kwakumele ngibuyele kuphi eMambatheni. Kwakumele noMambatha lawa ngiwathole. Siyabonga ke ngokuthi nikwazile ukuthi nizwe sizohlaba umkhosi nisilalele. Sicela ukuthi ke nje ngokuzithoba ningasenzeli phansi. Ulawuleni lo mkhosi. Ibabize laba bantu. Bakhona abanye balinde ukuzwa. Uma bebona nina bazosondela. SingamaMbatha siyazithoba, siyabonga. Nanka abantu thina esifuna ukubona bephila bejabulile ngoba uAbraham kuthiwa wafa njani ehleka. Ngobani yonke into ayenzeke ngendlela efisa ngayo. OAbraham bethu ke naba abanye abasekho. Kuphumela kithi. Ithina ke nathi efanele sikwenze kugcwaliseke lokho. So media houses siyambonga ngokuzithoba kwenu nizenzo silalela. Thina esikulwelayo silwela ini ukuthi akube khona ukuphila. Akube khona inqubekela phambili. Izinto zime ngononibo. Kuxoshwe indlala esizweni, impilo yephambili. Kuvuka izingane ezowabaholi bakusasa. Ikona ke sikufisayo. AmaMbatha abuyele nje ukuthi afuna nje upepenyeke nje ukuzenza afuna ukuphilisa isizwe ngendlela efanele siphile ngaso. Ngoba uma izinto zingekho ngendlela umuntu uyalimala. Kulimala nesizwe. Siyabonga.